Welcome to Finding the Voices. I am Monica Ingudam. Good morning. Welcome to Finding the Voices. I'm Monica Ingudam. Right now I am in Imphal, and with me we have a very special guest speaker who has appeared in our previous podcast, Madam Saroj Nalini. Welcome to our show. Imana ahambada imagi introduction khazitang pibi. I self introduction waragati I mingdu Madam Saroj Nalini na mayamna dum khangna bire ado I sasi oza oibagi punsida yam pamjaba sinpham amaga loinana aikhoi school mayam ama college mayam ama college dadi pangyam yam de ama ani higher secondary ga tharagadi mayam se oza oiba phangjarei loirakanda 2009 dai oza oibagi thabak tagi potha jaraga hujauji ai DTK ki education kendra Imphal gi koi expert oina akoi nupi music crime yamna chauna thoiba dagi angang semba hairo adagi angang na ngausina rakpada karmaina control tawni ka haiba se ngonda si subject amoina pibi dana All India Radio Imphal ga DTK ga da marak ta isasari loina na ai hang na after retire tor matungda school college amna leibanina madugi thabak adum pambiba kanana su lakpiba yawi adugi thabak tu ai hakna 5 years mu oja oirabagi sinphamda leirabana ai yumda aina platform amakhak pamjaba maramdi akhoi hujiki nupi macha singse masigi wathoriba makhoi bebhar moina larik tang khalla kanda yungna sakhiba sai ta lehoriba mayam sina moina karimta khanghaudaba aro in my own experience ta aina ai platform macha am khaktang leijari madugi maming platform dugi akhoi yungi maming da thonjaraga M4 house girls residence ai accommodation ai 20 to 25 si khaktang ai tawjai maramdi sagi sahi su yama abana aina angang mayam sigi yang kumna yengba ngambagi capacity se ai hujik 20 or 25 students se masina enough for me aduna ai moi bulak najari aduga lem hobo punsi se asugumba sahi khudingi kitang productive ohenba se masina ai pandamni sina ai introductory kono hoina ai thamjarage ado imana hujik tawbiriba M4 girls residence dagi product haiba tare ko masida la iban pimsa singsi karamba age group no aduga moina kari tamaga chakhibada imana pen ba yawbugi matang da kitang share tabu madugi haruraga di aina oza oibagi punsi da su school gi angang mayamam su aina penja ba hujupau interest leijari ba so many students worldwide wena aigi haibadi aidi only aigi subject literature ni but aina moral kano amakhak mkhoida sigi ezadi sigi difficulty silakani haibase ai subject ti manipuri ni but aina khwaidagi pamjabadi education si ai kano ni psychology logjarei aduna education ne manipuri ne ai optional oirakpa graduation da adu aina psychology si am tamningba adu tamba phangidabani aduna aina manipuri da tammakanda ai angangi child psychology se tamba phangdraga su 35 years anganga loina ba se karamba angang noibu yamna inkhalakwa adol sigi matang sine aina khwaidai lakningi se mamangai da khogi matamda makutta khudangda amuktang nupana pai khagadi nupi se loire adubu jike khudang pai badabu natre masa se manghan biraga hundo iba kadori ba sin nupi se tongan ma knowledge ama khak moida pi da ba ya da ba adugi knowledge pining badagi aina aigi family aigi nokhoi pabung aduga aigi samari namakna support oira kanda aina mafam sila platform si laiba ngamjabani moi noi marina platform si pibi dragadi aina sunga maroi adu noi mari gi damakta su de pabung da su aina punsi hoi mama mana dilaman to leka de haina de adu su laman to leka ina ninje maramdi ai thadu eba moina hana budi moi su lao kholo ka ne am haram ya do ai gi marai chakri jo
ado kai noi da ai chu marak ta di noi na hai ba du chu mama le angang se lak na ba ka sum ya rak tra ga di ado min samai so na pire o angang sem ba ya roi do angang ni ma si tha do kim phai yen ma si sem ba he ya roi do ba ai di ana ba si bu khangem pham yo ra ga di ana ba se dum doctor phana ai ra ga su surgeon phana do ana ba du kan ba nga moi ba adu ba kan ba nga moi do ba ana ba tu te ai su na ba ho ra pa da ai ma si ana ba si cancer ne ha ra ga te ai no hida khar pi ja ra ga dum tha do ki ba adu mai to rong nei angang sina mobile phone pai ra ba gari bike maning na nap na salama ba nongrang thengna maram cha jana salama ba ma doi di isa se lok thok piu ko kai na hai ba se sai na ma declaration na ma ai sign tok jawi aduna chenga oi ra kan da ina angang sing se si angang se mobile pai ra ga di aduga mu loi tha bai na mu su loi pi ai na numitara ni parents tagi knowledge sunyaw lok ta ba angang de na parents se kau jare kau jara kan de se angang si di sem ba tho oi da ba angang de am ta yaw di but parents adagi school aduga mana lai riba hostel ko ara pa dagi haraga na ko si ohum si gi parents na bu mana dana school sina bu mana ga de angang di apa bangak tani but aina ngam jarak ta dana haidi mana school chaloi jalaga uniform mi mem da honga maga bai man ngapa ma de aina sai sida mai hostel to ru bagi aduga angang du pulu bai platform da angang du yaw bai tar ka ta trem adugumba gi punishment kharasu ai lejai adugumba tawraba matungda ai gi sida doctor handak kano oidore 2014 gi april dagi niju arambam mas kanoni moi doctor tamgrakanda huji magi se gaini gi surgery specialize adoman han phone tawra ai phone du tawra pada isana pi badagi hena bu magi du na mai makhon du na hena nuksiba madam ai 2014 da ne ai tolop saga dore ai intern ai bras dalnoma leima le moji adu tawdore adu tolop han ma phang pada papung madam ga gi sana ba aduga phiga leirakani yana ma leidoi ni ko mana ba nga iga inta sengo kayam angang se yam nuksiba angang ne ba ado ina angang ani humpura kan hey na chen ni judo 14 dagi tolop sa dore ye adu pasaka ta pi hodu sena akoi angang ahung ga tawra ga magi hostel da di kanogi RMC gi hek ahamba gi hostel masin du da angang ahum si masu ai gari da inspire to boina to na chen ni jubala duni na mai to unaraga aina ngamba khara monda support kai kitang piram ba se masi aigi khwai dagi pamjaba adu thoi second da khaliba angang sina kanoni ranju kaksing dagi ni aduga kaksing angang sing se they are very good character adu kaksing na ta ba phate hai ba dinate ko noi myam phami se noi sawa ya de ko yamna education sida moi gi parents sing se suke mati awareness oye aduna ranju khale degi di den bijarani arambam den ngarang na hana ma kano lae bamun nu pimchani subasini laimayu mana wangjing ten tha dagi handak ki da khanbani aduga atopa ngang ama so mu paw lae masina magi babado nangka kelendroid na khoi sida lai sida yo cream ni sai manga sina macha se mu thamara bani macha jini gi amusu kano ama su relative ama su ji harvard tamba susma ina ama su mu lai susma na mari tok dana ai se yam nungai ba sangsaram khak ne ba aduga they are very corporate marak thana imana hari si hujiki angang singsi namna medical line da chatpagi da laibiba angang se pambar dine kari pa me na hangni medical pa me haini ko medical gi larik pa ba yobra di yogde mamdi moi manga na pa gi bado adu yongna pa pau na se ni jubala na pung tare 7 hours asida phami magi te bandu bu makho pu hi amani man phambada si oigi moi medical pa me haini number 1 option number 2 the ne say suppose angang amana kumakani ID gardening se magi side to hobby se good habit bad habit ka na khaido ga sum taw basida gardening to isne no magi singam cha sai da angang se aina nang gardening to de sibe ma kai da no hostel da na tabra nang gi hana ge hai ngwa gi permanent yum dura kai na ga ina phagi tok sani no ala mai sing sa ka ni moi di khang dan toi ni mana gardening hai sri lai yom pham da lai yam phajaba du khak u wei wa ne ba ado aina lai pam bo u ba de hujik tawri me am se aina am ta na tre moi na garden sida gardening to singam to su sai bi ra mu sini da aina helping each other plan na si su ka su na kano na te kai na khalunu kong na su ne thalunu ma bu su lun to bi ma
su thawai pan pam ni sini moi aina pi ri ba education hoi adai ngasai gi aina career kita kitang amuk panjaning bana hoi medical gi budi yam tawre ko aduda masens na moi oida ba yade haiba satra su adum yaubi masi ayam bana ne parents ki influence na tan adu masida angang sina adugi line du da mana passion laitaba ko aduga adomlom da changbagi aptitude haitar aduga chana raktaba da madam na adugi counseling gumba pibibra aduga atai career option gumbagi uhan haitar ko taseng na haira defining the voice na koin tawjari sisu different career dagi ni se khangkat laga moigi work si utlakanda angang sing sida akoigi career si doctor engineer is na taba tai su lei aduga si lei sing si urakanda noina pamjaba du khan ba yai aina aduga adune akoigi objective se adu masigi matang sida akoina M4 sida moina choose tawra pakanda chana da bagumba u bada imana kamaina counseling pb adudi nungti gi bu pire haijaba tare adi moi masak sing yeng bada ne masak sing yeng bada du masim di doctor oi ni ga ju akhoi ju sai kunthra ni phu ji oja oi lam ni na masim di lari pasan nare masim du uisan nare ga nung khange ba masi ngasai gi moi si amun na ga tajaba su yawe ba adu attend di loina bak taw khali roll call taw khali moi senior sing da are senior 12 sing sina roll call taw bada moi na adu ka presentation se moi discipline gi manner am khakti ne ai di chak happy wo hai ba chak hap nene chak hapu hai do rim ne ba mai gi di ahan dangang bada pi bragajo sajage thakjage pijage si be bahar sina tabata ninga si akoina mapak phuna dana mai ga kenari se loan gi presentation is very important ana saiti amaga scientist amaga ani se pun raga di sanagi kano da pambi da lupa na yeli lupa gi pambi da sana na yeli habeto scientist tuna ma se scientist khangje de ba moi se ana yaring di number 1 da akoi language presentation si tambi je aduga ga sinpham khaikom chawbagi sinpham ona baina ma leiba sinpham ji ona na sakraba mi judi magi pratibha di pokpadagi phana loksing pithora su ma sung phau phau roya Lata Mangeshkar for example hairone Lata Mangeshkar ji makon ji angang na sa lata na du lata si tari se lata si dam chalai pagi kano so artistic kano to pisalo ma ka su phau roya ba ana magi pithora pratibha duga parenting sina aina paujel haigadra aina haijaning ba se aina oihaningi ba poto isa du da magi pratibha du yauratraga di isa du na honna da fruit yaw roi isai sakpa da oiro phawra di pithiri phawre hilong kumba da oiro phawre ade science ki vigyan gi da phawra hujung matam da hujiki society sida aina yam hainingi se karino aina haibada arts tong do ba angang ama ko arts ki school se laitre Manipur sida ni ko ai haise ado ma se arts lei te ha na te kg gi lei sam school lei ado se accommodate to bangam de ba ado angang se nam dan ne ade prestige am su lei jere ba moida nang kai da ta mi ai ka arts science rai hang na tre hojiti everybody is science ki 11 12 se ado ai isama ki dine ai gi career da di ai gi imagi mama abok tu na ai ma sak na yu lei ma su doctor yam pa me ba asa kano ai isa di ma se se khoi ma na pa mi duna kai no doctor gi sidaga mana kong daga tawraga bp ga wolaga stethoscope ai bra kai no adu ga ya la ga chat pa adu gi masak tu ne pa mi ti adu ai di hangoi ma u da su nu me huni sara hela iban ka phai ma sik pa da ai kamai tom doctor ai mi gi kano doctor hospital manung da sang ba da ai tung law na wan tha na ai lai kan na ba yaw re manam mayam du na ai kamai doctor oi dei mai di sungoi oi re ai nam da ai literature pa me ai literature da luxury ni aduna ai wajaw bagi punsi da ai mahi yan bai wani ai na chemistry ta ma di satram lem da se and again asagi imana hai ki bida angang sing ko M4 da lai risi on the lodging and fooding na te ba mendi angang si akoi imana akoi yokpi rak pa dumai na moral adagi ngang ba sakpa adagi hobby all rounder hai tare adugi guidance se icham ni khallaga pi raga out of boundary oiraga na dum expel to bi ba expel dia dum khara toy jare kari gi noida expel ji to bi ba le hu ba ngang hin se yam phai ba kanu ma di ma wari sare ko ma mobile pai ra mi se mobile gi ma pu dom tan na te ba moi manang manak sina loi imana mobile sida yamna focus tawraga masi gi pros and cons lai ko ado
kaino prohibit tawbagi maram amtang share tabi adudi akoi Manipur dadi ko afaba pose phata dum Manipur gumba people state dadi akoi amarom da haraga westernized haibam ga modernized haibam ga ani se masi westernized na tane ba khoi se situation western country sing matok tambane sam kak thale western country sing se sam kak thale ga jawai na moi matam yam lai teng kak thapane khoi sal ge kak thapan bala da salaga adagi akoi na khujing mobile se this is very important khujing mobile ngatang yauda ba da ai hingba ngam de ko ado moi gi sunnet ne ba moi mama ga da wari saram de ba aina hana mobile amani phadana yang ba da message do da yaur mi am se loire aduna mobile da ngasi mangi ba mayam se mi hali ba mobile da phari ba mobile track ta wi koli si da khoi Manipur da khwai tagi parents education ama ai parents ama wena matik sa je habi je ba din na che de ko masa sing si da mobile pi aduga cinema ama yeng ba matam da ne channel se every channel se mo enjoy tawe ai tumi na yeng age appropriate or da ba dum yang han ba yang ali akoi sile sune ai na tumi na yeng noi nga si di ai cinema gi yang kana piram di hana tv ka piram me asma du da enjoy taw le re na ma si di kan de na mani ngom nam sang gra ga ai gi ka ri si da moi se tham ka tar maram ga ya mo la ba duty ka tar de noi nga si cinema yang ge ra ka yeng ani ko ai tumi na ne yeng ba channel se kai ke yeng ge na du de sin channel am ta yeng de ba mo askrai ga film sar adagi kai no ma song ga do yo oi bra wu oi bra ma thak ta ga taw khat pi adagi ningung chai da ga set pi ai di mi gi lam du da sanara ga chu akhoi da di ya da ba puna mak to yeng kan da akhoi modeler mayam sina ma du chin na ba hona ba da moi na lai bo oi re ba aduna ai da di dress ta chu yam na ai ngon da yam strictly ai kan na tawi ai na angang si pu moi chu mama da na loin khan ba ne ngon da maram di mioi bagi heart lady ba seng ba se ma se mi khuding mang na every heart che aina khani ai angang pin cha sina ngon da phajana thabak tawi adagi madam sina ne madam si mi sang mi khai yam nai kai na moina no ma ka ti khalam ga ni maram de maram ko angang si mi thai aina ka jawi sai sire lai pa ba angang se ta seng na moji khudama tonga na thame hai thami koli adaga light che pi ba adu ma thak ta ka da pa ge ha be chalo na ka da pa di tumur dong na tro adagi ama nang asagi entertainment ki sida question am tak hanjak hoi chumi ko age appropriate oi program se adum chahi ga chana na yenga da bani adum na ti oi raga angang sing si only educative channel oi raga di adum khara monotonous oi bas adum yaw wi haizari ba adu da entertainment gi habdi cinema adagi adum yengba ya ba adum lai masi yengba da akai ba ni na khanbi ba kamai da entertainment program da di thoina kai ba leiti yamna kai haini akoi she samna harabada akoi na angang ori ngai matam da 1964 da metric thare ko adugi mamang sida ai ise sing ai senior yam le English film se maitin nupi amata na English film yeng ba ati yeng ure da na maming hetan nonga laga adugi nupi judi ne a kano English film se Imphal to kisa utli ko khon Manipuri gi atai di Hindi film atani Imphal to kisa ne adugi nupi do English film yeng loi hore loira do mai character kai gi no imitation ha be se mioi be se aphabagi matau di kya tam deba phata ba mayam do English mainly si society gi kaino gi wane ba adai na ma mo tama mo haizen ni sina angang sing se yamna restrictive oira kan da class 12 ho sidalai raga moin ma pan chala kan da ko amuk masana suddenly freedom se phang bakan da moina ai disin ma mo yang halak tam ni na kain tar mai na ngaw ra ga chakhi bas yauze yaurim ni aduna aina sum khanjaba da di dum balance oina lai raga di angang sing da dum garik se tamaga entertainment se dum yaw ba ta kai da brain na khanje nga yaw ga aduna hojiki aina haizari ba adugi du aina aigi own experience da so haizaba tare ko akoina chawrak padadi yamna strict oina larik khatang hairaga chawjarakwa extracurricular adaga entertainment sigum basike ayengakta banina magi freedom se la akanda mana tawning ba phangi da banina yamna dom nom da chupsal akanda control like the na mang basi yawe haizari ba yauri ne adubu aina madu psychologically yenga kanda sigi sahi sida di si yare noina 11 12 phau noina thong achauba mak ki manung da changdir bau se sidi noi sigi principal singa ka da bani aduga adugi matung ina akoina life career se career making stage sida di akoina loina ba khanguba
ขังบัสเซ่มาสานาดุมเซฮิดูกิมาจุงนี่นะขังเจริญแบบอาจุนัดแคริเออร์บอกกิสิดามานะคอนโทรลเลยกระดีอาจุกีกันนัดสิดามากีjourneyสิดามานะดุมcontrol balanceตัวกันนี่สิเนี่ยไอ้กันนอดีฟิโลโซฟีเด็ดมาเริ่มดีอย่างก็น่ากุมนุป้ามันไอ้หุ่นที่อ่างสิ่งเช่ไอ้ free time แบบมื่อกี้เคเรกันที่บอกตามมันเกี่ยวว่าจะเขาเรียนขั้นเล็บไอ้ที่ how to protect เอาไปอิจฉาสิกันไหมนะไอ้ที่ชวริมปูระก็ไม่ใช่โลหะเลยชวริมสามปูระถ้าโลลำเฮล่าที่ก็ทิ้งจะโลไม่เงินได้อิจฉามังหันดูชาวกุฎีสิงั้นนั่งหันมาใช่ไอ้อ่างมา rescue ตัวเลยสิ่งมาตั้งสิไอ้คิดตั้งให้อยู่ละโอ้ยไอ้พี่กันไอ้สิไลฟ์นี่สิเบมดูยาวเลยสิละสิอ่างไอ้ชาติที่อ่างมาไอ้เราบัดไอ้กี่กันสิกาการสิกาลอยนั่นสิฮาร์วาร์ดที่อ่างสิโลกีนสังบัสละฮาร์วาร์ดเดียวเราก็มาทำสิละไอ้นักการสิทาร์กินตกมาทำเดการอ่างบ้าอัลโตเมรุนการมาดัดนุป้าอามันนุปีอามาสีก็ยังมุ่งยำนะตัวเจ้าตัวบีรังเก็บบุไอ้คนนักการสิขามาขังก็ด้วยเนี่ยมาในพวกมันจะกันวิวเนี่ยตั้งมาที่ทงจะหันดูก็ทงทะเกียนตัวบัสสิละไอ้เนี่ยไอ้อิสานุป้าไอ้กี่การทั่วรีบอ่างสิละให้คือจำอ่างสิที่มาในนักการจังวันนี้สิที่อ่างสิมตะกันสิเนี่ยอันนี้ทั่วเลยนะImphal की गाड़ी सी ने मैं पे मैं बाहर सी ने कुछ मारा तो दांग साइकी हर बात की लेकर की सुमचंगा गाड़ी यामा दुसु मागी गाड़ी सुसु ताना बा फंगे कोना ताने लास्ट बोलेरो थौबा बोलेरो गाड़ी हम खक कोमेट की अदोम जगी थोलक पकान से दा इन थोकनौ से दा कुछ ने amta halo ina ina tokan na bolero sa hale ba then on the way on the spot last ina khang ka ni commando gari ohumari junction nong khakta ne hol lai sa hai ba ada commando se ina khalis na bolero sire kum dhara pani bolero si minister kum khang de ani ka no mane na khalu ye ba ngak tang du da isu blood cell amni na ada gi di commando sina hol lai bisa gari ji khamu ya de ba hol lai na ma nong mai sa sala ka na gari ji kha mi ko a khoi gari ji thunge are bolero su thunge thunga kan se sten pi ma sa se nu pam sa kum dhare nu pin cha si su ai ma thanda ne nu pi di ai gi maning de yaw ji di angang ki si 11 tam dang ai ja ni ma di ni pa na ma wan ka jore pi ma me am du u ba da are na angang se kan no taw ra kan na angang chem ta pu tha biu separate oina room si dam ta tham biu oina ji ki nga sa gi bolero tong ban pa ama khang na hai adu di be ma nang kum thar oina ai nang gi ma mai ma ming ga am ta hang deมามิ่งหังบกี้ไอ้ไอเดียอะไรเกี่ยวกับอะไรที่เบี้ยมันนั่งกุมทารอทุกสิ่งการสิ่งใดทันนองเกี่ยคุยชูทับมาทั้งกี่กันโน้นเลยเห็นอันนู้นพี่มาจากสินะไอ้กี่พีเซ่มาฆ่ากุมทารยาละด้วยฮะก็มากี่พเนกลุงกี่ตีนัดเตะก็การิโนมามิ่งเขาบนนกขังเดียวมาสิโอ้ยน่าเสียดายเลยมากุมทารยาละด้วยไอ้ขังอะไรกี่ดูกี่สักวิจารณ์ดูน้ามากี่นุปีดูชูเราคุมมาสักแค่ผู้เชี่ยวชาญดูก็อีมาคุยนุปีกี่พีเราทุบอยู่หายก็มาดูได้เช่นปีละมากะไอ้นั่นเป็นจ่าสิกาด้วยทำปีละมากะมวยน่ะ police เขาเลย police นุปีเขาเลยดูหลักผมเขาเดินดีเลยปีหายไปไอ้เนี่ย excuse me ไอ้ทับกินมาทั้งงามเลยจะเรียนมาบุกันแบบเขาเดินเนี่ยหายแล้วมากะไอ้ตรงก็เลยก็สิ่งมาตั้งสิเดินนุปีสินะหายแล้วก็มาขักเลยแบบการเสียไอ้กี่นี่นุป้าเสียไอ้การน่ะขังแล้วบันดูการเสียมานะไอ้ที่คนลงมามังได้นี่ไอ้คนนั้นดูตับนักตัวประเด็นนุป้าเสนอส่งขัดแล้วมาสุกการดูทงโลดรับมาไอเดียดูเลยจำนี่นะดูมาน่ะเท่าไรกันไอ้สมัยนั้นปวดปัญหาสิ่งที่มาทำสิ่งที่ไอ้เนี่ยจะนุปีสิ่งที่ไอ้นวารีลีเร่สมัยตัววิไอ้สิ่งมีมาเรสคิวตัวไปตรงที่ไอ้เนี่ยตัวนัตรสูไอ้เนี่ยเห็นตัวไปตรงที่ไอ้ยามนั้นนุ่งไอ้ดูบุนุ้ยจะสิ่งที่เราสิ่งเช่เลยอยู่มีมันนัดสมัยตัวละกันนั่งกับสมัยตัวนั้นกับปะก็ยาบระนุปีจะกับสุขปีกับปะเนี่ยยาร้อย how to avoid มา avoid ตัวเย็นการด้วยส่งไทยมันพัฒนามาเรื่องสปอร์ตสิ่งมันดีมาดูเลยเป็นนุ่งเจ้าป่าเจ้าไม่ยามดอกดูกันนุป้ากันนักการีเสมาคุยสิ่งสิ่งละกันไอ้ขนาดนู้นขังเดือดมวยนี่ดูไอ้เนี่ยส่วนหังอุบายจะกัดพอไอ้ที่กันวันนี้แบบไอ้ที่ everyday life สิ่งที่อุบาย incident เสทุกปนินะนุพิมพ์ซาสิ่งเดก็ไม่น่า protect เอานี่สิ่ง situation สิ่งเด
mana matom da hing ba survival hai tare adugi education se amna yamasni IP aduga nu moi tuition kari kara tamba khotpada na thanda la kanu no group la o moi di asengkha na mathanda ka chapi ge am tawri ba ngang sing si moi di ki ba matam na tam ne ko anyway ai phabagi lambi da ne adai akoi monica na noma imul gi da amakha hai gi ba da ina ai isa or su ai kota hobi samudra nga phaba mana kari ba diwari dong tai ro ne samudra nga phaba mana nga sing se loina ba kana tor da hing ba sing do mana laura ga ising da thadara ka da hing hali ha ba do adugi keno do aina su de adugi am su phaje ba ko aduna ai su ai asu ga man pin cha mayam sing si da ko kun china phaja ba moral che moi gi mayum da moi gi lamdu da moina Sandokragadi, Manipur se, akwai laying ida udragasu, hayang layrakanda moina mu kun bijuan Sandokraga ko. Adugi wakalonda ina adugi kano do probha baigadra. Adugi ko ina kanga kanda adugi practically ay tawjari ni, kuji ay tawjari se. Hoy yam nungai se imana adugi incident su akwai di program da share tawi bagi Ado matang tarak pada imana Manipuri di Pauro di matang da kitang amani khangkat laga amta share tawi. Pauro sidi ai maki specialize kainoni. Pauro si hujing matam da khwai dagi maru oi base. Pauro sina piri ba meaning se angang sing sida khanghan bane ba. Adu hujiki angang na kai dawrage bu Meiteilon laudre ne. Oti kai lauya oti English nga ngai kreba English ta chu pauro loye ba English ki pauro do moi tami bra oti de yaw da bra khang de du de ai subject tu di ko aduga akhoina pauro sida se example lama ai pijage ko ai samang na su tawbi ra ko Thawan thong gi sa phu kai na ba yei bara Thawan thong hai ba mafam du sa phu sa mafam ni khwai de gi ji su sari ko productive am oi ba mafam ni madai du da sa phu che kai na ba yei bara hai che mana puri ba atha se Thawan thong ko ba mafam da sa phu sa ra kan da sa phu che loi ra kan da kang ai na sa phu sa ri ba mi sina ma khon che yenge ba sound che ka lao kan da sa phu che kan che le hai ba ni mai ye ba ma tung da aduna somda mu madugi comparative study da pauro sina piri be sina mama mapa na oja guru na warak pada sina na ba phu banate kai na ba yei banate phana na ba na magi sa phu do yei ba dong na khoina angang sing se ai di warak pane masigi probab se angang se understand to holaga chakhi ga damne marandi oja duna ingonda mami yengai horen di luma phura sen tawna re ne hujing matam dadi angang khalak pa singchina oja dun di khangam dram ne sai ru re phuru re kwa a horen di asuma ji di na chaina ga tawna dre hujik ti guli gurang adu di tawre be ta yang ki han ba threaten che aduna matam mama dadi an lei ko direct sida han na malai be bhar kai no hai no hujik ti na haron lai hai ti na haron hai di yang ki re ba ko chu hoi sa mak chu ki re ba na haron na puri ba atha se kari noi do manung du da lai ba meaning se apha ban na te ba yam na kai hai ni mi na haron ne sidi jati gi yum bi ne hari ne ba maduna opposite ta pu hali ba atha se aduna hari ba aduna an jing sina Thawan thong gi sa phu bu kai na ba yei brai na angang ji warak pa da khoi lai ta lam hin ba amani sa le na sapo machin thi re da na ai tho kai mo noi do language do kitang lipstick kumba kai kumba kha tai ra di phani da ta ba ta tu nungai tre do kai mo ki chu hai de ba hei nang ga thum ba wa nga nga bra kana a lai su sitra ha de na wa lo de kai na hai ba si language nga ta ne ba sa na ri ba kan no se ari sigi strength se sina manung da pi ba athadi Thawan thong gi sa phu bu kai na ba yei ba ra hai se ahan sing sina ma sa ma su wa ra pa oja guru na satra wa ra pa ko ari hostel hai ta de ai gi se sai da ai na ga chai ri ba ngangi ba punamak se noi punamak se kai san noi to ba na te ko sigi probab se ne ba edi samna hairab da khoina thaina bisenpur gi chai ga sarai se nang nara sanu sira sanu na phuba na te ba matam du da ni no yam sauni nge ba as kai kana ba ingon da phuri ba lai tam tok tho loi re nu pam da cheng khra loi re are nu pi ma sai da ai heroinium lo loi kai si da ni moi yam me soroi da ba kang bu sing sinau ji are ri after 1 or 2 years nu pi mau na ha mang kre halak tre kai no tor hale ha bi wa de am ta de ba ko
ฮัลโหลไอ้สกัยนุ่มานเมเซียร์โอ้ยดึงไงเด้อยานตาดึงไงเด้อโตรูปทับนี่นั่นนะก็มาตัวว่าบันนังเงี้ยปะอะไรยานตาก็โซว่าบันนังเด้อปะจินนัดดิอันนี้ยาวไปปากเสียงคาราโลยไปกี่วันสิยามตรงไหนดิอามันตั้งกระแสเต้าบีใช่สิดาอาคุยกี่จักรสังสารสิดาก็อาคุยกี่อาสมบัติจอยโอ้ยนะสิสันสกฤตสมัยนั้นให้ยถาดันมาตถาจอยอันนั้นอาสมบัติจอยโอ้ยกันเสียหุ่นจีอ่างสิงสิดาเปาโรเสียมันสิมวยขังเดบอาสมบัตินะอันนั้นหุ่นจีกี่พังอร่อยเลยหุ่นจีกี่พังอร่อยเลยสิเปาโรสินะมัน understand ตัวละมันเขาก็เรียกว่ามาทำ class 5 6อะไรดูดากี่หูเดนะเตียนพงมันนุ่งดาเปาโรสิคราก็ชุ่มยาวกี่ปนเนี่ยอาคุย education สิดาอันนั้นเปาโรสิกี่อาทัศน์มวยนักขังเดบันนี่นะจะไปฮุกโอกรุทับจังโบยหรอกว่าอาคุยกี่อันนี้ไปฮุกโอกรุไอจังหัวเลยกันสักทีพอเดากันเนาะอุปราชตัวเรศชิคุมบ่ไม่ยามมันไหลเสียเปาโรสินะ understand ตัวละก็ดีคำบันยาทาดันมาสัตตาจอยน้องมาในใบหน้าคุณกระบันนุปาโดคำบายแบบปีรุกนั่งส่งบันนุปาโดอาดูก็อันนี้สิหลักพมาตั้งแต่อาสมบัติสินะมันวาระพมาอย่างโดอาดูก็ลาสติมากิมันมีสิโอ้ยสมัยตัวนั้นอ่างสิงชิดามาคันกี่เปาโรเสียห้างนั้นตำหันจันนี้ผู้จิเปาโรตำมีบระตำดับระตำที่ตำมาเลยอาดูตำมาก็ช่วยทำนะ explain ตัววิบะโอ้จะสิงชิดาอินะเปาเจลิพิจารณานี้มันดิซีนะมวยจะมวยเลยอามา develop ตัวกันเนี่ยยามนั้นกันเนาะสอบมาเตงอามาโอ้ยกันนี่อาดูนะเปาโรขนาดนั้นไงนะยามนั้น explain นี่ตัวกันก็ชุกอาปังบ่มีมาตินะดอกชารุพัตตาบะสิงบงก็ตินโอกาให้บะพัตตาบะสิงบะสิสิเดกิดีมองเดกิดีลงนะบะมองเดกิตินะบะมารุตกิลงนะบะสิอาปังบ่ดีอาปังหลานสิทงรามาคัดทุมหลุดปะไก่อาปังยามดีนกนึงบะไอ้ดิอาปังสิหลานสิดิชุมนงไม่ปาละกว่ามันพร้อมจะมาเรียดุมเลยรูเรียนนั่นลานเนี่ยนะอาดูทงรามาคัดทุมหลุดตาดิทุมหลุดอมจะเลยรำเดรียบอาดูดีสิงงูให้บะสิงก็ดีeverything อาคุยน่ะ success อะไรกันเนี่ยบะซึ่งน่ะทับตัวว่า tackle ตัวว่าสิ่งนั้นสิ่งบ่ไม่ยามปอโรไม่ยามมันเลยอะไรกี่เสียงปูระเสียงสิ่งโผปูระโผสิ่งกันไอ้ดิอังกฤษจะกันให้ติด protect ไอ้ที่จุ่มไอ้ดิละมันเชไอ้ดิอภาวะกิชูอภาวะตัวละกันดิอภาวะดุมลากันนี่ไอ้ดิไอ้นั่งเสียงงมาขยันพัฒนาตัวขยันงอยู่ในคนละกันจะขังเดินนั่นเนี่ยกันเนาะก็ทุเรศทำบีรัมไปดีไอ้ชิมมามิ่งหนึ่งซึ่งเดบัลเลยบะอาดุงานเจ้าครับว่าสังไงเฟสติวัลดูแต่เนี่ยไอ้ยี่ชาตระเฮลีน่ะงานปีไงแล้วแต่บีที่บ้างานดูนะไอ้บุคคลก็มีตัวชาตระมันดีกว่าครับบะยามเจ้าวันดีอาดุน่ะมาใช้กี่ไอ้น่ะอภาวะทับกอามามีคนเดียวตัวรู้มาทำแต่เนี่ยมีดูน่ะฮัลกันนี่นะครับอาคุยใน expect ตัวรู้เนาะอาตัวปมีมันอิชวนน่ะมาทักแต่อิชวนมันดีเลยดิเนี่ยบะอาดุน่ะมาหน้าไอ้คนเดียวมาสิช่วยดันนับพิบีเอฟมาดูกี่กันหน่อยพรุ่งนี้อาดุน่ะชุ่มบ่ไม่ยามเสียเปาโรสิงชินะอ่างสิงชิดามากิโมเรลยามเชมดูกันเนี่ยนะคัลลี่อาดูหุ่นจี education ได้เปาโรเสียตัวเดียดนั่นนะ5 marks เสียมาซีปาโรหาเรื่อง explain ตัวเดียบอ่างสิงชิดาไอ้ที่จีอ่างสิงชินะหันเปาโรของเขาการิจารณ์เดียไอ้นายมาอามารานีระพีการิโนอามาหังเออาดูตัวรำเดียให้กินไว้แต่มวยจะเปาโรกี่ไอเดียเสียเลยจับอันนั้นเปล่าสิโฟกัสตัวเดียวโฟกัสตัวเดียวโฟกัสตัวเดียวแบบอะไรดูเกชันเสียคุยยี่ยามน้ำบุดีสอบเขาเรียกก็เจี๋ยมาทำมันจะปะพุ่งนั่งใส่อินเตอร์วิวได้ให้ดูไอ้ second division pass เอาไว้ให้เสีย second class เสีย pass division ก็เสียอามานี่ได้เห็นนะทุ่มเดียวมาก็เสียครูมันน่าจะก็ยอมมันนี่พูดสิแต่ since 1991 to อันนี้2000ก็อยู่รักกันมาปานก็สมทำนารักกันแล้วมวยที่สมมาก็ดีนะบัดนี้พิทกว่าคุยน่ะพูดเขาเด็กก็ดุมกี่แต่นั้นก็ปีไปมองเดิมนับประชาพังดำนี่นะอ่างซุ่มมาปานจะช่วยกันกันเนาะคุยมีสังกัดเสียให้ญาติบุกุมบะซุ่มมาตลอดปัจจัยดีชมนักกันได้คราเซียนจะมาหลักไปวันนี้ฮานันบักยามดีเมฟอะไรเนี่ยยามน้องไอ้ได้มาหนังสือเปาโรคุย education system เดสูคาร์ neglected โอ้ยเราไปเสียคุยกี่ forum เดแชร์ตัววิบกี้นั่งตาลักเดสูเปาโรกีโอยนัดตรงงานนะโปรแกรมมาสินเจนับแบบหลังตัวเจอร์เกยามน้องไอ้เจอร์ thank you